kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang tuy channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Sigurado kayo kaden iti plano yung nga umakar iti pagnaudan, Ramel. Wananang, di kayo matanagan. Tasaan ko abaybay anti anak yo, no iti lugar mi ti pagnaidan mi. Diyak kumakayat, ngamno kasta ti plano yo, awan maaramita. No agnaid kami iti balay, asidag kami iti ospital nanang. Saan kami nga agbiyahe iti nasuro kamay sa nga oras, no kasta nga agpa-check up ni isang. Wan, maawatak ta para mo't iti apukok dayta anak ko. Agyaman naklaunay ta maawatan nanang. Awan ti rumbo nga pagyamana manak ko. Di kayo madanagan. No saan kami abisi, umay kayon to pasyaren. Ay, dinalusam ka ditisigo na silid ni Ramil, Susana Bakay. Nalpasin itaypay. Imawag ka di kan kano-kano nga umayda. Ay, matuloy da nga tayo bigat. Wan lakay, matuloy da ka no. Ay, nukas nga raod. Agali kamutin ay iti kamuti. Tapno adda maramananda. Wan, siyak ti makaamula kay. Ay, mga lakan tumad lang itinateng. Tapno adda tinasustansya asidaan ni isang. Ay nawaw, ni isang payla ang mati pinanunot mo, saan ka aniramil nga anak ta? Na, siyempre, masikog ni isang amanugang ta. Apay pailaan nga agbalin nga isu na itakan ka. Mano abulan ayat asikog mo isang. Basit pa'y magayam ti tiyan mo. 3 abulan na nanang. No kasta nga raod, mabalin pa'y nga agtrabaho ka. Nanang. Ada ka di amom apagtrabaho am. Awan pa'y nga rod nanang. Ay nawaw, agbiro kamutan iti pag-sideline nam Awan ti kwarta ang maitulong mi kintatang yaw. Masapol nga agtrabaho ka tapno matulungam ti asawam. No agpas ngay ka, sigurado nga aggastos kayaw. Nanang. No masapol nga ag-sideline ka, no masapol nga aglako ka iti street foods, di ta sangwanan tayaw, aramidam. Saan mo't amabalen nga ururayom laang ti iyawat ni Ramil King ka? Danggag kaw ti panagsasaom iti manugang ta, Susana. Ay nawaw, anya ko maitatinaw. Dakis aya no bagbaga ti manugang ta. Saan anasaya at tikas jaya panagsasaom kan kuha na bakit? Anya saan anasaya at mga ibagbagam dita. Awam mo ti mading ensawang kuking kuana. Kaslang gaghanat kamot nga ben nga agtrabaho ni isang. Among matakasangsang padala ang itayag sapa. Ay wun takasapulan dan tuti kwarta. Awan ti maitulong takadakwada. Isu arumbeng laeng nga agtrabaho da di babae. Tapno matulungan na nila kay na. Eh, kano saan damot nga agdaw-dawat ka na tabakit? Saan pa'y ngam di mo amaw no anya ti mapasamak intun agpas ngay da di babae. Diyak kaya ti mautangan lakay. Hello, nanang. Hapay nga italaang asinong batam ti awag ko anak ko. Itay pa'y ngaw awagan ka. Pasensya kayo, nanang. Naglabaak pa'y ngamin. Ay, kunaklakit din do anyabot ten tinapasamakan ka. Da kayo hukit dimot, nanang. Okay, aklaan ditoy. Sigurado ka kade nga okay ka lang dita anak ko. Nasayat ka di mo lang ti trato ti katugangam kan ka. Nanang. Ay, gayam. Planok ti aglako iti street foods. Ngam kurang ti kwarta nga iniggamak.
Amangan ko nak no adapay mabalin ang mabulod dita nanang. Isupay ko maapagpuunak. Mano ayat ikasapula manakaw. Nayunan nyo laang iti 5,000 ti kwartak nanang. Sige, numaalak ti sweldo, mangipawitak token ka. Agyaman naklaunay nanang. Ag-text kayun to no kasano. Adda ka day tinapanunot mo a sideline mo, sika, isang. Aramidak timbagayo nanang. Aglako akmat iti street foods. Kasta agdiskarte ka. Wen nanang. Adda ti pagpuunam. Adda igatang mo iti masapsapul mo. Adda ngam kurang. Iso amang ipawit ni nanang ko. Okay nga raw. Ibagam nga agpawit adagaw tapno marugyam matan ti aglakaw. Mayat ti aglakaw iti street foods itata pa nag-iiskwila manan. Wen nanang. Day tamat lang ang tinapanunot ko. Bagaan naktaw no maipawit na ti kwarta. Ta isurok ti paggatangam iti paglutwam. Mayat tay package. Umay dapay i-deliver dito balay. Nay, agarbis matan. Isirek mo man pa'y dagiti bado tayaw. Wen nanang. Agawaan tapno saan ang mabasa. Anya ti ko nam isang? Aglako ka iti street foods dita sangwanan? Wen lakay. Ay nawaw. Apay, kabailam ka di? Wen lakay. Saan matkit di anadagsan at trabaho. Aguray ka man. Adda ka di igatang mo iti masapsapol mo. Awan pa'y ngamin sweldo kahit. Adda ipawit ni nanang ko. Urayak laang. Kahit naka-order ka di iti paglutuan? Ni nanang mo kano ti makaamo. Adda ti amo na apaggatangan iti package lakay. Ni, mayat nga rod ano kasta? Wen, di ka madanagan lakay. Kabailak mataglako. Awan ka di pa'y ni Ramel. Saan pa'y asimang pa'y lakay. Ni isang ngay. Agdan samot man ang tinangibaunam kinkwa na si Kasusana. Ay nawaw ka. Gaputaawan ang makitam dito'y balay. Adda-adagusan tinangibaunak kingkwana. Kasano, ket may saka matabaon na baon. Napan na sinabat ti kwarta nga inpawit ni nanang na. Ah, ay ket kano pa yan nagrubuat? Karubrubwat na laang itay. Apay aya asang kadamag mo. Na, apay, dakas ka di ayat ag saludsod bakit? Damag ka ngamin adamag. Manungay ti inpawit ni nanang mo, isang. 5,000 nanang. Apay ka di. Mabalain nga utangak ti 2,000. Ah? Utangak pa'y man ti 2,000. Sukatak tumulaang. Di awanan ti igatang ko itilakok nanang. Adda pa'y matinabati. Iyan ay mulatan Ang Awanan tingam na. Ikan naki di iti 2,000. Adda tinapatag apang usarak iti kwarta ita. Di ka madanagan. Takas na kunak itayan. Sukatak tumula adagaws. Awan pa'y ti intarayak nga utang ko. O sige nanang. Kasta pautangan na, tasyak ti ina ti asawam, kan balay ko ti pagnanaedam. Nay, nagrugi ka matgaya mo na naglako ba kay? Wen lakay. Incomplete ti gamit ko. Ngam okay lang. Ay nawaw. Apay nga incomplete. Kunak man no package ti gatangan nyo kaninanang. Kuma, ngam saan mat anatuloy lakay. Ay nawaw. Apay nga eh. Anya ti makagapo. Inutang ni nanang mo ti 2,000. Anya? Ni, apay mat ngayon pautang mo ti pagpuunam ko ma. Gaputa nagkulit ni nanang mo lakay. Diyak mat kayat aguraan nak. Amangan no saan ko nga itad ti kayat na kat addan to ti maibagana. Una yan ayan ni nanang. Anuan na nga tamot ay ti kwarta binulod na kan ka. Di balin lakay. Ni nanang mo mat dayjay. Ken na ko na namat abayadan na. Ngam no kanayo na patgam ti dawatan na. May ruwam lakit din ni nanang. Kisayak man ti lakom isang, Ah, makapangpanganak iti street foods. nangan kayo mat idikal man nanang. Kaya't kung arod man ng timangan, ay nawaw ka. Apay aya nga pilbilangam. O sige, agpili kayo no anya ti kayat yu dita.
Aglisi ka nga rudin Kasano ang makapili na tao kat naisali ka mo dita. Awan pa'y mo customer mo. Aday tananang, nawaya mo tan. Pasensya kayon. Dumandyan ka pa ijay. Nalipit latta. Sa anak nga umanay. Nay, mangmangan ka manan iti street food sika, Susana. Isumatan ti cravings ko lakay. Kahit binayadam ka di dayta. Masyapol pa'y aya. Ay, nawaw. Saan mat amabalin nga inaldaw alibrem atin la ako ti manugang mau. Malugi mat ano inaldaw adawatam. Iso ka di nga imbagam kenkwana nga aglako iti street foods tapno at dadawatam. Manula ang batikang kanot. Wan ngam na maunong mat ay kit ato dayta. Sapay na punpun no tamalukong. At tugaw ko di, takanan tatoy dinawak ko. Ay sanan, kukwam lang. Ay nawaw, di ka mamudita. Amok akayat mumulaang. Sanan, amagan pa'y noy niya ti panunutan ti manugang ta. Naimbag kumamit ano binayadam ta'y nalam. Saan mat nga raw? No di mo kaya di saan laang. Kabaala mo nga ibuson. Kumusta kayon di tananang? Pasensya, no itala ang anak kaawagak. Busy ak ngamin iti small business ko. Okay lang isang anak ko. Maawatan ka mo't. Kumusta mo't nga iti panaglakom iti street foods dita? Madisdismaya ak no daddo mananang. Anya ti pakadisdismaya manakaw. Kasano mo ngamin nanang, dawat adawat ti katugangak. Utang pa'y nga utang. Nay, apay ngay. Iso nga awanan ti maurnong, tayay ganan siya kumakit dawatin na mutan. Day tatirigat na ti agnegosyo. At dadagiti tattao at ikayat da ke libre. Un nga rod nanang, planok matlaangan nga isardang ti panaglakok. Kaslaak agbambanog laang. Mano abulan mula ang anaglako anak ko. Dayta nga rod nanang, mano abulanan, ngem awan mo ti maurnong. Kaslag bambanugak laang. Sika anak ko. Sika ti makamo ngagdesisyon. Nagrigat mo't ngamin ti kastoy nanang. Saan laangan adawat yar aramidan ti katugangak. Bumulod pa yan iti kwarta, nang runa no amuna nga adda naglakwak. Ni, naliday ka mat isang bakit. Adda ka di parikot. Kasano mga amin lakay, maluglugi akmat. Ay nawaw. Kunak man no adda ti customer mo. Adda, ngam kaslaawan ti maururnong lakay. No daduma, basta mga lalaang ninanang itilakok, di namot bayadan. No maminsan, kisayan na ti koleksyon. Bumulod ko na ngam awan maten ti agsubli. Okay lang ang kuman no sagpaminsan, ngam saan mat. Ay, Ala, bayam, kasaritak to ni nanang. Di nan sapay mo't binayadan ti 2,000 a binulod na kan ka. Saan pa'y lakay, ngamjak kayat ti gulo. Panagkunak kat may mayat no isardeng ko laangan ti panaglakok. Amangan no aga pa kami laang kananang mo. Ay nawaw, anyat orasan isang. Apay adi mo pa'y lainwar dagiti lakom ngay. Saan ako ngaglako nanang? Taapay. Isardeng kun ti panaglakok iti street foods nanang. Maluglugi akmat ngaminan. Maluglugi ka, winaw. Sadot mula ang dayta. Talaga ang maluglugi ak nanang. Nagadulaki di arason mo. Di mula ang ibaga no simmadut ka. Anya nga rudan ti aramidam ita. Agtugtugaw kalaangan dito'y balay. Ay, marurudak launa iti dayta nga isang. Ay nawaw. No di na kaya tiaglakaw. Di kan makibiyang. Saan mo't asikati mabandaw kan malugi? Wen angam sayang dayjay. Awan mo't lang serbina no malugi. Sayang ti bandog. Bueno, masayangan ka. Tawanan ti pangalam iti libre nga street foods.
Naa, anyat pa nakitam kanyak, rawat. Kesumay, minalam amang bangan ka iti street foods ala ko na. Agaman balaw, ibusimpay. Sus, naimbag kumamit ano agbayad ka. Saan ma talibre mart? Agbulod ka pa iti kwarta ken kuana ngem di mo matbayadan. Saan pa'y mo't anak singer? Na, gaputa di na kasiningir, di ka mo't nagbayad. Ay na, agsingir man kan saan, agbayad ka latata binulod mo, mate. Binulod mo, day ta kwarta. Agrubwat kami, Nanang. Ay nawaw, kunakman no ni isang laang ti agawid, Ramel. Saan mo't amabalin nga isulaang ati agawid iti lugar da, Nanang? Anya? Awan mo day ta iti saritaan tayo. Saan na masapula pagsaritaan day tananang? No sa dino tayan ni isang, isumot tayan ko. Nang runa pa itatadandanin agpas nga iti asawak. Sigurado kayaon. Saan nga agbaloy ti kapanunutan yaw, anak? Saan na, Nanang? Napagsaritaan min iti asawak ti maipapan iti day taabanag. Mala, agrubwat kami. Tama nga numala daw kami pa iti biyahe, Nanang. Ay awanan, pimanawan ni Ramil nga anak talakay. Simurutan iti dayjay nga isang. Kay siyempre asawa na nga rod ni isang. No apay nga min anak panunot dayta nga isang ti agawid. Gapaw tama dititratum ken kuana ditaw. Saan lang aday ta? Puskol rupa kapay. Di mo amo ti agbayin iti manugang mo. Mano ti binulod mo a kwarta, ken lako na adi mo binaybayadan. Ay, kasano pa yan daytoy. Ay, may mayat matlang nga nagawid. Tapno sana na may stress. Amang ano may stress ken ka, katanya pa iti mapasama kiti sikug na. Ay nawaw, tabasol ko manay. Talaga matabasol mo. Basol mo matlang no apay nga imadayuda manan. Puskol rupa. Ha! Dayta kaming tigalad mo. Kita uray mo isa ka nagiti manugang mo. Awan ti mayat nga agnad dito'y balay, takasta kamay. Ay na, agbalbaliw kan. Tano saan? Amangan no pati siya, ket panawan kan. Anya! Ay, nawaw! Agbalin tayo kuma apagwadan anaganak. Saan kat ada tayo pa'y ti mangidadanas kadagiti anak kan manugang tayo. Tulungan tayo kit di ida, tapno ag progreso ti biagda. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Kadagiti agduduma, apasamak, itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdungan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Umaya man, marid na. Sumra ka Mari Wilma. Nang yugak iti tinula maray. Sobra gayam ti inluto kasi dami. Di mi ngarod maibos kininanang tadudwa kami laang matiji balay. Ay nawaw, agyaman aklaunay amare. Oray sa anak kon nga agluto iti pangrabyan mi kinilakay ko. Taadamot tan ti tinola nga intad mo. Isulaangan ti sidaon mi. Awan anyaman na mare. Aywan gayam.
Matuloy ka di ti plano ta nga agpalingki inton bigat, Maray. Una, Mare. Masapol nga agpalingkita inton bigat. Tanaibusan ti abastume. Sige, Maray. Anya nga oras nga eh. Alas 7, Mare. Masapa ta, tapno makaawid tamat ladagos. Sabali ti tiyempo ita, Mare. Kanayon ang masapa ti tudo na. Makitsandaak ita, Roger Lakay. Adda ka di pagatang mo. Nga sino ti kadwa mamakityenda? Ni Mare Wilma. Ijetsyendaan lang ka di ti papananyaw? Depende no adda ipagatang mo, Lakay. No, dapay oras mau, igatangan nakman iti abono. Abono lang. Wen, tay sigo dagat katangag. Amumot siguro da jay. Wun, ipakumboy kuntulaangan, ta itulod da ijay paradaan. At iti gatang mo, i-text nak to, na damagatang mo, tapno amok man. Nakapagpalengke ka ka de, Mare. Ay, nalpasan Maray, itay pay. Pasensya kan no nabayaganak, Mare. Ay, nawaw. Okay lang, Maray. Si kakit di mo. Maawatan magkit di. Si kangay, nakagatang ka ka di iti abunaw. Nalpasan, Mare. Impakumboy kumutlaangan. Agawit ta nga rudan, Maray. Di ka mabisin, Mare. Agmerienda ta pa'y Mga anak tulad ta iti balay, Maray. Sa anak pa'y mat anabisin. Aglugan ta nga rodan, Mare. Mutoy ta may nga ikubag. Tapno saan ka amarigatan, Marid na. Aduunay mat ti ginatang mo. Ayun man, Mare. Agyaman naklaunay. Ay nawaw, anya tar aramidam si kaed na. Unay kamutan, Roger. Kas makita mo't. Madama apopo urak ti basura tayong. Ay sus, di mo ayam makita, akalablabalaang ni kumarem, bakit? Medyo adayo mo't. Un ang mayangin ti asok. No awan ti plano maatumulong. Aguli magkalaangan dita. Nagado nga ibagbagam. Sus, no si ka nga tamot ti aglaba, ket kasta ti aramidan da. Anya nga tamot ti mariknam. Italaang nga rod anawayaak. Italaang tiwayak nga agpuor iti basura. Amumit nga ado ti pakakumikumak. Un ngam itiming mo kumamot Saan nakasta makitkitam tinaisalapay abado ti kumarem, ngam ipilit mo pa'y laang mat-apooran ti basura. Pangasiman, Roger. No awan ti maitulong mo. Aguli magkalangan. Na- Di nakrengrengan akas na. Ay, nawaw. Anya di maang-angot ko, nanang. Ada nagpuor iti basura da. Asino mat tinagpuor iti basura, nanang? Kita ano sa dino ti paggap-gapuan ti asaw kanakaw. Ay, nawaw. Iti paraangan damari idnamot, nanang. Kasano nga rod day ta anak kaw, isirek ta ti linabaam. Kasaritak pa iti kumarik, nanang. Anya lakit di mat day ta amari idna. Imposible mat no di na nakita ang naglabaak. Day ta nga rod anak kaw. Sapay imbati na latta nakasta ti basura da. Mabit lang man, takasaritak day ta a babae. Di mat makarik na. Maray! Maray! Ay nawaw, si kamat gayang Mari Wilma. Anyat masapol mo. Apay mat akasta, Maray? Di mo ka di makita akalablabak laang. Na, anya ti isyom aya. Maasukan dagiti linabaak no kasta nga iranam ti agpuor iti basura, Maray. No kaano ang naglabaak, saka mat agpuor iti basura. Anya nga rod ti maaramida, ket italaeng met anawayaa. Ay nawaw, saan ang mabalin ti kasta, Maray? Na, saan met amabalin asika ti agdesisyon, no kaano apuurak dagiti basura mi, Mare. Ti kayat ko asawan, di mo kumamot irana no kasta ang naglabaak, Maray. Kas nakunak itayon, maasukan mo't dagiti badumay. Mamindwala ang mat iti makalawas no aglabaak, Maray. Ay, saan ko naparikot dayta, Mari Wilma? No di mo kayat amaasukan ti bado yung, iti malikudan ti balay ti pangisalapayam. Managing bubukod kalaunay mo't, ay nawaw ti ugali akasta. Tulungan nakman amang isarak kadagiti barutan, nanang. Anya timbaga ti kumarim aya. Narigat mo't garot akasarsarita. Ay, nawaw. Isupay kid di ti makaungot. Isirak tayo pa'y nga umuna.
Irwarto man na numalpas ti puor da. Ay, una yan day ta kumarem. Ay, maruruda nga rod nanang. Tila ang matpagsayaatan na ti pampanunutan na. Anya nga ay dinagapa kayaw. Ay, Jack Pima na natagpalan tingiwat ko itay. Ay, naapo imbes nga agina na datao. Ano san tayon ananang? Anya ngay nga rod, katkastamat ti ugali ti kaaruba. Talaga nga ada ti tangtangsit na day nga idna. Makauma mat ndaduma. Anya dyan ang ngagkawa nagapa kayo kano iti kumarim. Edna ba kay? Kasano nagado a reklamo na? Apay ka no? Agraman asok ti basura ang mapupuuran, pagparikutan na. Ay nawaw. Sakbaya pimanawak, binagaan ka, ano mabalin? Ket di mo kumapay magpuuran ti basura. Ayong natangkan ngamin ti ulong. Una, tay sula ang ngarod mo't ti wayak. Ay na, nukas talaang ti ugalim. Awan ang mga nuliklikan na kamanan ti kumarim. Uray pa'y, anya kumaita. Sa anak mo't nga agsakit no awan kumarit. Sos, una yung tikas na kapanunutan pa kahit. Pudno man, saan ko nga ipatay day taan niya? Agbiagak latamat nga uray awan ti kumare. Nangikarga am iti bunang, nanang. Day, anwam tibunang Wilma anak kaw. Ikatakdag iti mulan ni Idna ang nag-over the barcode. Ay nawaw, ang mga no agunget. Agungot, ano agungot? Anya kumaita? Guraan na kanto na anak kaw. Iti anya kumaaga po nga itrato tayo iti nasaya at ti kasta a klase ti kaaruba, nanang. Oray saan anasaya at titrato daken ka. May mayat lata no agbalin ka anasaya at kadakwada anak ko. Ay nawaw, saan ang mabalin ti kasta kanyak, nanang? Numaminsan, masapul a bumalas tayo, tapno makarik na damat. Narigat ti agul ulimak, nanang. Ti adda iti panunot da kat okilaang ti aramiden da. Ha? Nung natangsit day ta amarid na, natangsitak mo't, nanang. Anya nga rot ti kayat da. Da tayo ti ag-adjust para kan kwa na. Give and take kumamot Ne. Anya dar aramidam si ka Wilma. Ay nawaw, agsaludsud ka pa'y laang. Kat makitkita mo't nga agdaldalusak, maray. Apay nga rod akas na. Apay atagbatang mo't timulak anatang. Kas makita mo't, maray, over the barcode. Kasano numatay da kita? Nung madanagan ka, umay ka ta si katimangikat, maray. Dalusam, amangan kit din o pagbalayan pa'y day ti ulag. Tangsit ka. No tangsit ka, at damat ti tangsit ko si kalaang aya. Ha? Kayat mo ti maipabarangay Agpabarangay ka ano kayat mo? Awan ti kabuteng ko, taam mo, ahusto ti ilablaban ko. Sabakan kamute para kada kayo, tatais ko. Ay, nawaw. Ay, nagadaw no Wilma. Para kumakadaid na ti daduma, ngamda kayo laangan ti pangitidak tata. Nay, kadno adamot ni Edna ikibalay dabalasang ko. Adda ngam na dismayak iti ugalyin na tata. Apay, adda ka diti diyo na kinaawatan. Ti kayat na ngamen, katda kami laang ti ag-adjust para kinkwa na tata. Kas kumay di na palabas alawas, pinuuran na ti basura da, kat nakita namat ang naglabaak. Idi inikat kumatimula na ang nag-over the bakod iti paraangan me, nasakit tinakom na. Simple lang matgayam ti diyo nagkinaawatan. Simple laang tata, nga makaumam ngamin ti agbalin anasaya at kadagiti tattaong awan nunot na. Ay, sa bagay, adda pun tumiti day tabalasan ko. Isu akas jay mati naramid ko, tapno marik na namat atata. Narigat ti agul uli maklaang, numaminsan masapul a bumalas tayo mag. Nakitak anagga po ni Wilma dito'y ayan nyo, tatais ko. Anya ti imay na imbaga kada kayo. Ay, imay nang yag iti kamote ken saba. Para kumakan ka ti daduma, ay nadismaya ka no. Iso ay saklangan at inangtadan na. Wala, tadakas day na tao. Managpamarang anasingput, uray saan mo't gayam.
Amuyo ka di tata? Tinagbat na ti daduma amulak. Wen ata nag-over the bakod kanumit nga bain. Iti tono ti boses na itay. Kat madlaw ko, akayat na laeng ti bumalis ken ka. Pinuuram ka nung amin ti basura yaw, uray amom akalablaban na laeng. Ay, nawaw. Saan pa'y laang anak ka move on, day di a babae? Nagistorya pa'y laang kada kayo? Madamot laeng amin ti basol mo na. No kayat mo anasaya ti trato ti pada matauken ka. Itrato mo't ida anasayaat. Kasta ti kasayaatan nga aramidang. Anya jim baga ni Tata Isko kanya, analastog ka kanong agsasaw? Gaputa init kan day di awil maiti sabakin kamote, siya kon tinalastog. Amukan bakit? Amok ti ugaling. Amumlaang ah. Makitam day ta. Sa bali at tao ti mangbagbagakan ka. Ngam kaslawa ipikmat. Sus, di ka di mabain. Anya kumahay ti pagbainak. No ti adda iti panunot da, ket nalastog wenno natang sita. Saan kun aparikot dayta? Na, Saan laang mat asyak ti dakes ti ugali na? Agpapada tayo nga adda ilimlimang na akinadakas. Kas kumakin ni Wilma. Rimwar ti pudno nga ugali na. sus apo aya. Kasano ko mga itrato da ka tinasaya at ti pada matao. Kat kastamat ti ugalim. No awan tinasaya at nga ibagam, aguli mo kasi ka, Roger. Di mo manin pagbasuraan tilapayag ko. Ay, nawaw. Ayan ti paris ti chinilas ko, nanang. Aday ti sirok ti tugaw. Sa dino ay ati papa naman akaw. Kasaritak itinalapat day nga idna, nanang. Mabusurak launa yun kinkwana. Saan ba't na malmalpas day nga issue yaw? Talaga asaan amalpas, tadi namot matagpalan tingiwat na. Sigilat tamot nga gistorya kadagiti kalugaran tayo. Bay amlat tanan akaw. Ay saan, nanang? Saan na mabalin? Is-istoryaan nan tupay ama di titratok kinkwana, nanang. Kasano kung mga itratok itinasayaat, kat isuntupay, may samot anatangsit. Naimbag kumano pudnot is-istoryaan na. Saan mo tada tinayon na, kan kurang iti-istorya na, nanang. May kakadimanan tapno makiapa kanyak, sika, Wilma. Mabalin ka day, nga isardeng mo ti ka-iistoryam kanya. Apay, mabuteng ka iti ibaga ti sabali at tao kan ka? Ay nawaw, talaga ama di ti ugali ma. Oh, kat, anya ko maita? Sika lang harudan tinangirugi iti apata, sika pay laang tinangato ti pride na. Apay akas namat ti bagbagam kanyak. Kat oray si kamot, madimo lang ti tratong kanyak. Kasano ko mga itrato ka anasayaat no kasta ti ugalyam. Umuna iti amin, sika ti muna anang ipakita iti dakos kanyak. Idi bimalasak, nasakit matan tinakam mo. Is-istoryaan nakpayon kadagiti kalugaran tayo, ay nawaw ka. Day talaang ti umay mo ibaga. Manipod ita, friendship over tan. Di mo namnamaan ang makigayo makpaikim ka. Saanan na pulaws, jak kayat ti kasta nga ugalim. Nagpig sa launay ti sa uyo iti kumare, Wilma anak ko. Mangeg dito'y balay. Ay, kasta talaga, nanang. Makabulanan day ta aparikot yaw. Awan mo't nga minti agpakumbaba. Alangan mo't asyak man ti agpakumbaba. Kat iso lang arudin ti nakabasol, nanang. Wanang, Ay, nanang, day tatijak ipalubos ang mapasamak. Nasaya atak iti tao ang nasaya at matkanyak. Agpakumbabaak no amok abasol ko, nanang. Ay, Di kay madanagan, nanang. Friendship over kami iti daydi a babae. Lintik ang walang ganti ako nada, nanang. Manipod ita, aguli mo kakon. Awanan ti bibiyang ko kinkwana. Awanan ti kumarem. Awanan ti kaduam no kastangad da papanam bakit. Okay lang ang lakay. Oray awan ti kumarek, nukas kin ni Wilman tumo laang adakes ti trato na kanyak. Awan ti nasakit abakrang ko lakay. Kanayon mo nga ibaga ama di titrato ti gayem mo ken ka. Kat uray mat si kami.
Dakes ti tratum kenkwana. Itata inaramid na ti kas iti inaramid mo kenkwana, kas ti bagam. Bimalis laang matya kumarim kenkaid na. Ay nawaw, makauma ka mat si ka, Roger. Asino ayat ti asawam? Siya, wano day di awilma. Naa, Kanayon lakit din nakasta. Kas lamas isakit mo pa'y day di ababae, ngam iti siyak nga asawam. Ha? Makapasurun ka mat, Roger. bakit? Di mo kumamit tagidaksen ti magbaga. Ay, Houston! Na, Jakon kayat adenggan ti bagam. ay na, awan mo Edna. May salaang ti may bagakan ka. No dakes ti ugalim, di mo namnamaan anasaya at ti trato ti padam atao ka. Uray kasano ti kinaanos ti may sa atao, dumteng tulat ta ti aldaw amapunwanda. Iso ano kayat mo nga itrato da ka nasayaat, itrato mo't ida iti nasayaat. Naawatam, Edna, ha? Ay, nawaw! No kayat mo nga itrato da ka anasaya at tipadam a tao, itrato mat ida anasayaat. Di ka agaramid iti banag apakasaktanda, iti kasta agtalinaet tinasayaat alinangan nyo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdungan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Kasangay mo't gayam ni Nanang Inton umay asabado, iyan lakay. Wan bakit? Anyangay ti plano yo. Agluto tayo kadi, wano agpa-cater tayo laangan. Diyak pa'y nakasarita ni Sheila, no niya ti plano da kan nanang. Okay nga Rod, no bilang man takayat ni Nanang nga agluto tayo, tumulong akto lakay. Sigurado ang maragsakan da diya bakit? Sapay la kumaa, uray nagkalay sata. Kan uray may sa abubong laang ti pagnanaedan tayo, kat mariknak ngamin asabali ti trato ni Nanang mo kanya. Aganos ka pa'y laang bakit? Dumtang to ti panawan ang makamiris ni nanang. Wan lakay, aramidag ti kabaalak tapno maaklunnak para kan ka. Kasangay mo inton Sabado, nanang. Anya ti kayat mo? Agluto tayo kadi? Wano agpa-cater tayo laangan? Agloto tayo laangay, tapno makatipid tayo, anak ko. Sige. Ibagak to kini Mary Jane. Kaya't nakano ti tumulong nga agluto, nanang. Ay kwa, mabit man gayam ta panunutak anaimbag. Kasla may mayak gayam no agpakiter tayo laangay. Saan tay amarigatan unay? Ay, nawaw. Kay bagbagayo lang itay nga agluto tayo. Tapno makatipid tayo. Imbagak laang at tumulong ni bakit ko. Nagbaliw mo't tinadagos ti kapanunutan nyo. Napanunot ko nga raw nga adu ti maaramid no agluto tayo pay laang anak ko. Tapno makapagbanding kayo matlaang, iti manugang yun, nanang. Pe, uray sa anay. Asino ti mayat ang makibanding iti dayta ang Mary Jane ngay. Anyat ko nam, nanang. Ay kwa. Basta, agpakiter tayo lang ngay tapno malpasan ti saritaan. Hello, Lexe, nakong. Nakawang kayo mat, Auntie Jackie. Kumusta ka, nakong? Nasaya at mat, Auntie. Da kayo ngay. Kumusta kayo mat tandita? Nasaya atak mo laang, nakong. Imawagak laang, taadati kayat ko nga ibagaking ka. Anyat ibagayo, Auntie. Asidagla ang matibalay ni. Kasangay ko, inton umay asaba daw. Imbitaan ka kuma. Saan ka mo siguro abisay?
Saan matkit di, ante? Umay kanto nabayag asaan taan nakapagsarita. Anya ti kayat yung regalo, ante? Saan mo't amasapol nga dati regalok basang tinapatag kanya ket makaumay ka iti espesyal nga aldaw kaw. Iso na lang, taang mga no adda may ibagat ti asawa ni iyan, ante. Ay nawaw, awanan ti bibiyang ni Mary Jane. Saan mo nga iso ti agdesisyon no asino ti imbitado iti kasangay kaw? Asino ti kinasarita yo iti cellphone yo, nanang? Ay kwa sila, anak kaw. Husto ka di tinangag ko? Boses ni Lexi dayjay. Ni Lexi nga ex ni Manong iyan. Ay Wayne, anya ko maita. Ay nawaw. Apay nga inawagan nyo pa ilaang dayjay babae, nanang. Dakis ayano imbitaak ti ex ni Manong mo iti kasangay kaw. Ay, anyan tulangan ti marik na ni Manang Mary Jane no may pailang ti ex ni Manong dito'y balay. Ay nawaw, saan tayon aparikot dayta sila? Adamutin kinkwa na ano agpaapik daw. Pangaasi yun, nanang. Di kay agar aramid iti banag apakasakitan tinakam ti manugang yo. Iti pa'y nga imbagaking ka aniliksi ti kayat ko ang manugangan. Saan kat adayta ang Mary Jane? Wen ang ni Mary Jane tay ayatan ni Manong iyan. Isungarod niya isutiin kalay sana. No apay ngamin anapuskol ti panagruprupa dayta a babae. Ipili na mo ti bagina iti pamilya tayo. Okay ka lang ka di, Manang Mary Jane? Okay, aklaan sila ading ko. Iti kasta alangam, amuklatan asaan ka nga okay, Manang. Nunangag mo tinagsaritaan mi itay ka ni Nanang, di ka una agpaapiktuwan. Maawatak ading ko. Di ka madanagan, taninanang laang matikas jay. No siyak nga ipag mo, maaklon ka mat para ka ni Manong ko. Agraman dagiti kabagyan mi. Suportado dati relasyon nyo ka ni Manong. Agyaman nak launa yading ko. Agyaman nak tanasaya at kalatakan niya. Wen taiso ti maiparbang, Manang. Sa maysa, sa anak akas ka ni Nanang asaan ang makarik na. Wen gayam, adain pa deliver ko a pizza dito'y balay. Itulod dan to, indon madamdama. I-receive mo ton Manang. Merienda tayo dayjay. At dalabiit pa panak. Ay na, parang siya ka naklaunay ang makakita king Lexi nakaw. Happy birthday, Auntie Jackie. Agyaman nakaw. Regalo para kada kayo, Auntie. Ay nawaw, agyaman nakmanan. Awan anyaman na, Auntie. Adumat gayam ti bisita yo. Wen, tidak duma kabagyan may. Tidak duma gagayam may. Aywan gayam, Auntie. Agkalaysa kami tinubyok itaatawan. Imbitado kayo. Anya? Anya ti kunam? Makiasawa ka matay? Wananti, kalugaran tayong matlaang. No kasta, makiasawa ka gaya man. Wananti, bumakat mo tanda tao. Ditan pagsaritaan ti maipapan iti dayta abanag. Ag picture tamang ki dinakaw tapno adaman ipos ko iti Facebook ko. Anya ti aramidan day ta Alexi dito'y balay, Sheila. Ay, jakman amo ni Nanang, Manong. No kasta, ni Nanang tinangimbitar kan ko, ana? Wen, Manong. Ay, una yun ni Nanang. Di na pa'y matimbagbaga kanyak. Ay na, amumot ni Nanang. Saan amaw-awatan ti ugali na? Nakitam ka diti inpus na iti Facebook? Ha? Anya timpos na? Ladawan da iti ex mo, Manong. Na, talaga amot ni Nanang ah. Talaga di na panpanunutan ti marik na ti manugang na. Ang sana bale, mangipusang tumat iti picture mi ka ni Manang inton madamdama. Uwan man ading ko. Tulungan nakman. Wen Manong, wen Manong, di ka madanagan. Adda aklang itilikudan nyo ka ni Manang Mary Jane. Ag-selfie taman mat, Manang Mary Jane. Ha? Ag-picture ta, tapno adaman i-post ko iti Facebook. Ay nawaw, nakababain matirupa. Kat no nagpintas kang tupay, Manang. Wanangam. Ay sus, ala, umay kakit din. Umisam ka, tagbilangak, Manang.
1, 2, 3. Mabalinan day tading ko. May sapay ama nang. Tapno adamat picture mo iti Facebook ko. Oh, atoy. Sika mo ti mangigam iti cellphone ko manang. Syakto ti mangimay day. Itagkan tulangan. Anyat umay mo ibaga manong miraw. Nag-post ka kanumat iti Facebook mo. Selfie o iti ex ti anak mo, Jackie, ading kao. Ah, dayjay ka day. Apay matakas ta, Jackie. Panunutan mo't atirik na ti manugang mo. Ay nawaw. Kasanaw kot saan mat ang makarik na dayjay a babae. Uray anya ti aramidag. Di nalat tamarik na asaan nga iso ti type ko ang manugangan. Nasaya at tao ni Mary Jane, kabagis. Nasaya at ano nasaya at? Basta siyak, jak kayat dayjay a babae para kini iyan. Unay kan, aklo na mo na ni Mary Jane kan iyan di para iti tunggal may sa. Damag ko kat makiasawa mo ni Lexi kan Makoy akalugaran tayo. No siyak ti sika, panawanan tapno liklikam da a babae. Irespetong ka ti mat ti mariklik na ti manugang mo. No sika ti adday ti sitwasyon na, sigurado masaktan ka ba? Banday di amiro dito'y balay, sila. No umay manan, di mo paspastrakan, nalawag ka day. Ay nawaw. Apay ni Uncle Miro, nanang. Basta, jak magustuhan ti kas di apa nagsasauna kanyak. Anyat inbaga na aya kada kayo. Saanan ang masapul ang maamuam. Basta no imbagak abanday di atao dito'y balay, ban atalaga. Di mo paspastrakan na awan ti imbagak apastrakan. Jak kayat ang makita ti panagrup-rupa na dito'y balay. Naimbagngal daw yo, Uncle Miro. Ay, sikamot gaya mo sila kanakan. Wen, Uncle. Inmayak, tadaman tiket ko amamuan, Uncle. Ay nawaw, anya day takanakan. Anya aya ti inbagayo kanina nang idi na minsan. Apay akas taunay tigura na kada kayo. Ban kayo kanupa, ije balay. Ay na, imbagaklaan mat nga respeto na ti manugang na. Ato gamin ti nakakita iti impos na picture da iti ex ni manong mo. Agraraman ko na tupay kinkwa na. San ko lang nga imbaga, tamangan numasaktan tirik na na. Ay, isumat lagayam anasakit tinakam na kada kayo, Uncle. Kinurik tayo matgayam. Una, tatalaga mo ta sana na saya ati kas diyang araramidan na. Napili launay iti manugang. Awanan iyan anak ko. Ay nawaw. Anyat kaya ti asawa nanang. Ti babae akayat ko ang manugangan. Manugang matan ti sa balay. Unay kayo nanang. Nileksimanan ngamin ti pampanunutan nyo. Nabayagan ang nag-break kami iti dayjay a babae nanang. Mamin ano ka di ngamin aya nga ibagak kada kayo. Asaan nga iso ti kayat ko ang maasawa. Isyo nga rod mati kayat ko ang manugangan. Saan ang mabalin nanang? Adamat ni Mary Jane ang manugang nyo. Nasingpet, kinaanos pa'y dayjay. Saan ko atayp ni Mary Jane para king kanak ko? Ay nanang. Awanan ti maaramidan nyo. Uray pa yan niya ti bagbagayo. Ni Mary Jane at talaga ti kayat ko. Iso nga irespeto yu kumamat jay tao akas manugang yo. Naa, anya ti aramidam dito'y balay si Camiro. Asino tinang pastraking ka? Ni sila kabagis. Adalay padamag ko kin kakabagis. Ay nawaw, anya malanday ta? Tungag ka na saya at tanapatag ti bagakan ka. Ay kaibagang maruden ano anya day ta? Amum ka di ani Lexia kayat mo ang manugangan ide. Kat makiap-apay ti katugangan na ita. Anya? Tunggal lumabas aki di paraangan da. Kat agbinbinog kaw da kan katugangan na. Pugno ka day? Wan! Adumot lang ti mangibagbaga asadot ka nung amin dayay a babae. Baribar ka no pa iti panagsungsungbat na iti katugangan na. Isu akas na. Kanayon da nga agapa. Pag nanaadan da ngayon ita. Agapang da ka no iti sentro.
Tasan mo tinakayat ni katugangan na ngag na adda balayda. Oh, makitam na ita. Numanugang lang ti saritaan. Nagasat ka kini Mary Jane. Nga ben, uray dakes ka kenkwan. Ket awan ti dakes nga insawang naken ka. Ay nawaw, apay adi kay makaisom di tananang. Apay, naklaat kayo kadi itiin baga ni Uncle Miro. Hey, Siyak kumati mangibaga kada kayo. Ngam inununaan lakmat ngamin ni Uncle Miro. jak laim pagarop akas jay gayam ti ugali na. Kat no ado ti mangibagbaga ama di ti trato na iti katugangan na nanang. Isuda ti makinanaad iti katugangan na. Ngam feeling dunya pay lang ijay. Naimbaglaangan ata saan akas ta ti ugali ni Mary Jane. Ay, adayo mat ananang. Adayo anasingsingpet ken naan anos ni Manang Mary Jane ngem ni Lexi nga ex ni Manong iyan. Pagyamanam iti Diyos ta nailisi ka nanang. Wan nga raw anak ko. No dayjay siguro Alexi tinaasawa ni Manong. Ay, awan lat amo ko nanang. Ang mga no inal daw mat nga agbinbinugkaw kayo dita paraangan tayo. Nalpas ka di ti panaglaba, Mary Jane, anak ko. Nalpasan nanang, apay ka de. Ay, agmirinda ta nga ro dun ah. Ha? Ada inling tak asaba. Isu ti merinda enta. Agtugaw ka. Ay, agyaman naklaunay nanang. Pasensya ka no, dakas dagitiin sawsawang ko idi kalabais, anak ko. Tinapatag kat nagbalbaliw kayo nanang. Wan, naamiris ko dagiti bidot ko. Pasensya ka manin ah. Ne, dananang kan manang mo matagkap kapi iti kusina sila. Wen Manong, inayaban ni nanang ni Manang Mary Jane. Ay nawaw, itamang pay. Panag ko na kat naamiris matan ni nanang dagiti bidot na Manong. Nadamag na ngamin ti inaramid ti ex mo iti katugangan na. Nasaya at mat nga rod no nakaamirisan ni nanang. Saanan nga isupay apaka-estresan ni manang mo? Wan nga rod Manong. Saan lang aday ta? Indilit matlaangan ni nanang dagiti inpupos na iti Facebook. Kita amin ton madamdama. Agpusto day ta iti ladawan da ka ni Manang Mary Jane. Nakitak a nag-selfie da itay kan. Nakitak ti inpost mo iti Facebook mo nanang. Ah, picture making ni Mary Jane. Wan, italaang mat anang ipus ka iti kasya a picture nanang. Wan nga rod anak ko. Idi kumapay gayam. Nakaamiris kayo mat siguro nanang. Wan anak ko. Naamiris ko ang nagasatak gayam kini manang mo a Mary Jane. Ngamen, uray na minsan sa andak pa'y abinastos. Kunaktumat kada kayo nanang. Nasingpet a talaga ni Manang Mary Jane. Blessing in disguise matlaang nga iso tinaasawa ni Manong iyan. Nakunampay anak ko. Manipod ita, agbali na ko na anasaya at iti manugang ko. Ay, rumbang lang nanang. Irespeto yon ni Manang Mary Jane. Takas makita yumat. Nadalos ti panagpuspuso na. Ken dakkel ti respeto na kada kayo akatugangan na. Saan akas iti daduma dita? Ay, nawaw! Di ka agpilpili iti manugang. No asino ti ayayatan ti anak mo, irespeto kan itratom iti nasayaat. Naragragsak matlang ti unag ti pagtaengan, no akinaawatan ti agkatugangan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.